4 लाखर कारणे करना किहर कारणे करिसिल गोविंद बसुमतारीनि बिबुंथिखौ बेरेखा खालामदों बारग' एनडिबिफोरा गोविंदनि हेंथायै दिनै उदालगुरियाव हानजा सुरदों बारग' एनडिबिफोरा गोविंद बसुमतारीया जोलैनि हांगार बारग' एनडिबिनि बिबुंथि थांनाय 19 अक्ट'बराव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविंद बसुमतारीया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव एनडिबिआ 4 लाख रांनि थाखाय सोमावसाराखैब्ला मानि थाखाय सोमावसारदोंमोन होननाय बाथ्राखौ गोख्रों रावजों सोंखारिदों बारग' एनडिबिफोरा 4 लाखर कारणे करना किहर कारणे करिसिल बारग' एनडिबिफोरा दिनै उदालगुरियाव गोविंद बसुमतारीनि बिबुंथिखौ बेरेखा खालामनानै बिथांखौ जोलैनि हांगार होननानै फोरमायो। उदालगुरि टाउनाव बारग' एनडिबि सोद्रोमाफोरा हानजा सुनानै गोविंद बसुमतारी मुन्दाबाद गोविंद बसुमतारी हाय हाय गोविंद बसुमतारी गो बेक होनना स्लगान होयो। गोविंद बसुमतारीनि मुसुखायाव सेन्देल गान होनानै सावनानै होयो। চাৰি লাখ টকাকে এনে ৰিহেবিলিটেশ্যন হিচাপে দিছিলে, কিন্তু এইটো আমি ৰিহেবিলিটেশ্যন হিচাপে ধৰি লোৱা নাই। আজি তেওঁলোকে দিলেও বেংকৰ পৰা লোন হিচাপেহে কেইটামান কাম কৰিবলৈ তেওঁলোকে ল'ব পাৰিছে, কিন্তু ফিক্সড ডিপজিট হিচাপেহে এতিয়াও চৰকাৰৰ হাততে আছে 4 লাখ টকা। কিন্তু সেই টকাটো তেওঁ গোবিন্দ বসুমতাৰী ডাঙৰীয়াই জানে না নাজানে মই এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ, কিন্তু তেওঁ যেনেকৈ মন্তব্য কৰিছে 4 লাখ টকাৰ কাৰণে যদি লগা নাই তেতিয়াহ'লে কিহৰ কাৰণে লাগিছিলে তেওঁ আমাক মানে কুৱেশ্যন কৰিছে, আমাক প্ৰশ্ন কৰিছে। আমি সেই প্ৰশ্নটো আজি দেখুৱাই দিছোঁ যে তেওঁ কি ভাবি পেলাই এক্স এনডিবিৰ ওপৰত এনেকৈ ঠাট্টা কৰিছিলে বা ঠাট্টা কৰিছিল না নিন্দা কি কৰিছিল আমি এইটো ক'ব নোৱাৰোঁ। তেওঁ এজন আমাৰ প্ৰতিনিধি, তেওঁ এজন MLA, তেওঁক আমি ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিবলৈহে চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে আমি পঠাইছিলোঁ, কিন্তু তেওঁ এজন চৰকাৰৰ প্ৰতিনিধি হ'লেও এক্স এনডিবি হিচাপে তেওঁক মানে সমৰ্থন কৰি পেলাই ৰাইজে তেওঁক ভোট দিছিলে। কিন্তু আজি তেওঁ ৰাইজৰ কাম নকৰাকৈ আজি এক্স এনডিবিৰ ওপৰতহে যিখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাবোৰ নুসুধাকৈ তেওঁ কৈছে যে এক্স এনডিবিবিলাকে কিহৰ কাৰণে আন্দোলন কৰিছিলে। मख'जाथावदि एनडिबि आफादा 34 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव एबसुजों जयै बिटिआर गोरोबथायाव सागान खालामदोंमोन। बिटिआर गोरोबथा खालामब्लाबो नाथाय एनडिबिनि बांसिन सोद्रोमाफ्रानो गोजोननाय गैयामोन। बिटिआर गोरोबथाया बिथांमोननि लुबैनाय बायदि जायैनि अजद खालामदोंमोन। बिटिआर गोरोबथायाव एनडिबिनि गायसनगिरि आफादगिरि रन्जन दैमारि बिथांखौ जोबथेसालिनिफ्राय लांनानै गोरोबथायाव सागान खालामहोदोंमोनब्लाबो नाथाय सागान खालामखांनायनि उनाव बिथांखौ जोबथेसालियाव सोनानै दोनफिनदोंमोन। सागान खालामग्राया जोबथेसालियाव थानांनाया थारैनो एनडिबि गाहायै बर' हारिनि थाखाय जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै फैदोंमोन। दा बाथ्राया जाबाय गोविंद बसुमतारीया गाव दैदेननाय आफाद एबा सोद्रोमाफोरखौ मानो जेबो हारिनि बिबान गैथारि बायदि 4 लाख रांनि थाखायसो एनडिबिआ सोमावसारदोंमन होननानै बुंखो। एनडिबिआ हारिनि थाखाय सोमावसारनाया माबायदि 4 लाख रांनिल' सोमावसारनाय जाखो? বহুত ধৰিবাজনৰ দুখ লগা কথা, কিয়নো তেখেতৰ নেতৃত্বতে আমি এনডিবিত সোমাইছিলোঁ। তেখেতে সংবিধান ৰচনা কৰিছিলে, তেখেতে ইমান বছৰ এনডিবিত 34 ইয়াৰ্ছ সংগ্ৰামখনত তেওঁতে জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী হৈ আমাক নেতৃত্ব দিছিলে। তো তেখেতে আগতে ক'ব লাগিছিলে যে এনডিবি ল'ৰাকেইটা 4 লাখ টকাৰ কাৰণে যদি সংগ্ৰাম কৰিছে, যদি আগতে আমাক ক'ব লাগিছিলে তেতিয়া আমি ওলাই আহিলে হয়। নিউজ ডেস্ক ইনসাইড এনি বড়ো।